Mwe ndari mũmbunge wa Kieni ta mũigĩrĩ gĩkararia ũrĩa rũrĩrĩ rwendaga na nĩ ũrĩa ndonirio kanyoni wa ng'ethe harĩa ndagũire agĩcora kamũndũ. And you know in life you are not given second chances, but God in his mysterious ways gave me a second opportunity. I came to parliament. Andũ arĩa ndeciragia nĩo makũnyitirĩra tondũ ndarĩ mwena wa Azimio matongoretio nĩ Junet, nĩo andũ arĩa mahũrĩte piũ. Rĩu andũ arĩa mokire kũnyitirĩra nĩ andũ arĩa twarũaga nao. So at the end of the day anĩ wega ndĩmwĩre tondũ ũtakanyuĩrĩire ndoĩ kerita. Niĩ maũndũ marĩa ndonire nĩ ũndũ wa gũthiĩ against ũrĩa rũrĩrĩ rũrenda ndikanacokera rĩngĩ, na mũtigathome na example yanyu, thoma na example yao ya kanini. Niĩ rĩngĩ na mũnene nĩ ũtwĩkĩte wega mũno ũtũcokanĩrĩirie ta rũrĩrĩ ũguo tũkanyitana ta ngima, na tũkũnyitana piũ, na kũnyitana gwitũ nĩkuo kũratũma nginya wone Ruto agĩthiĩ gwetha andũ angĩ, na nĩ mũĩ andũ acio arathire gwetha basically nĩ ũndũ wa ithuĩ kũnyitana gwitũ. Koguo ithuĩ mũnene, we will stand behind you, we will walk with you, and I also want to echo what they have said. Mirango ihingũrwo, the more the merrier. Reke tũcindane, reke gĩtĩ gĩkorwo kĩracindanĩrwo nĩ andũ atandatũ, andũ mũgwanja. That is how we are going to build our party. Your Excellency, nĩ tũgũkũnyitĩrĩra ona rĩrĩa ũraigua ta ũkwenda nginya gũthiĩ thabarĩ. Rĩu majenerũ no ũrathiĩ ũkĩongagĩrĩra majenerũ, rĩu rĩrĩa ũrahũragwo ũrĩ wiki, rĩu ndũrĩhũragwo ũrĩ wiki, tũrĩ ho. Koguo nĩ tũkũnyitĩrĩra. Thengiũ mũno. Mambo ya chama Laikipia mimi sitaki kusema sana kwa sababu sisi Laikipia ni diaspora ya watu wa Nyeri. Kwa hivyo sisi unajua ya kwamba bendera hufuata upepo. Sisi watu wa Laikipia tumeamua tuko nyuma ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua 100%. Na hapo msiwe na shaka, Laikipia hiyo maneno imekwisha. Kwa hivyo sisi tunangoja tu uchaguzi utakapofika ndio sisi tuamue Rigathi Gachagua. Hivi tutigotinda tukiaria muno reke cieko citu ikoranie hindi yo to tugacikia mithwerege ndare tondu uguo ni tuwi na gutiri undu ungi tondu nyumba na rika itiumagwo. Ndaigua mundu gwitwo Kanini akiuga ati ni amakire andu aria ehokaga Kanini nyumba na rika itingiumwo ithu tugwikagiria kundu tatuhoete tondu ni twi wa nyumba yitu na guciara ndu gutingiuma mburi. Koguo ithu no nginya tugikirie kura na tutieni no ndu ungi tukiwi umite Kieni na ithu tumite rugongo ruu na nikio mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua angiigua tukihutithio ndakunindi kuria kiuria tondu ni amenyaga. Ona Musa ungithoma ibuku ria Ngai, Musa riria onire mundu wa nyina ni ahutithio akiuma uthamaki-ini agĩũka gũteithia mũrũ wa nyina ta ũrĩa Rigathi wa Gachagua arekire, arauma uthamaki-ini aroka gũtũnyitĩrĩra tũrahinyĩrĩirio. Ngai arokũrathima, Ngai arokũnyitĩrĩra na Ngai tondu gũtirĩ thomi atoĩ nĩ njũĩ rũciũ rwitũ gũkorwo wega mũno makĩria. Yusufu agũkĩambarario, amen, gũkĩambarario na no ihinda inini. Wakati huyu ndugu anaitwa Kanini alikuwa kabisa anafungiwa nje, na nafikiri amesemea hapo, wewe ulisimama na yeye because unakuta kwamba mlikuwa na watu wengi, MPs wengi, lakini bado mlitaka kusukumwa nje. Na nashukuru Mungu maana nilikopa kura yangu mimi na dhangu wana mezi wako nitafuta, lakini kwa sababu ya ile ushirika ambaye niko na nyinyi nikiwa Kajiado, nikasema hatutaweza kuharibu uhusiano ambao tuko nayo, na nashukuru kwa sababu ya msimamo. Ndugu yangu Dhangwa Medhu, commissioner, my brother Nyotu na hao wengine senators wetu kutoka kwa mlima ambao wamesimama na Mheshimiwa Rigathi. Mimi naona kama ninyi wote mmefurahia movement kama hii kwa sababu ya hao wanaume walisimama kidete, na yale zile shida ambaye tumekutana nayo ni Mungu tu na huyu mzee ndio wanajua. So mimi nikiwa pale Masaini, I was the only one na Mheshimiwa Ngogoyo
tumesimama na tukasimama kabisa. So hamna sababu watu wa mlima, mimi leo niongee hivyo nikiwa katikati ya mlima ya Central Kenya, hamna sababu ya kwenda nyuma. Tusimame mpaka mwisho. Wacha mawimbi ya kuje yapite, lakini tusimame, maana hapo mbele huyu mzee atatufukisha mahali ambaye ni ya Mungu. Tunaelewana? Yes, especially the aspirants wetu, elected members. Wajua siwezi ongea mambo ya elected members kwa sababu tumejua mahali tumetoka. So mimi nataka kusema hivi, Your Excellency, asante kwa uongozi bora, na tusijali, tuende mbele, tuelekeze mahali unataka. Ukisema tu ni hapa basi, vile tu ndugu yangu amesema, tuko pamoja na wewe. Watu wa Kajiado wamekubali kuwa katika hii movement ya one term. So nataka kusema hivi, tumekubali kama Kajiado. Na sasa hii Kasongo ako na shida na Kajiado, because anajaribu kufanya assessment yake hata hajafika hata 20. Na hapo na MPs wote, mimi na Ngogoyo tu ndio tunang'ang'ana pande hili. Na tayari sasa sisi tuko na viongozi, tuko na aspirants wengi zaidi ya 100, tuko na MPs wote 5, tuko na senators, tuko na women, tumejaa. Your Excellency, usiwe na wasiwasi, tumefunga huko, hauwezi pata chochote. So Mungu akubariki sana, Mungu anakupenda kwa sababu haujaumiza mtu. Na unajua mtu mwenye hana haramu, hajakula haramu,